I pusimo ljudi, ja zovem Miris i danas ćemo igrati koju epizodu? Treću epizodu Minecraft preživljavanja na Minecraft Pocket Edition. Još malo ću, ako sebi instaliram, još malo modove. Preživljavanje sa modovima, da. Još malo preživljavanje sa modovima. Biti. Da. Još malo preživljavanje sa modovima biti. Ne znam kad će biti, ali znam da će biti. Preživljavanje sa modovima. I sada promijenio sam nova vrata. Tu ako čujete nešto, nekakvu buku, to je zbog radnici ne došlo da postavi nekakva vrata, nešto. Vrata nekakva. I od sada ću stavljati intro na kanal. Od sada ću staviti, možda ću staviti intro na kanal, bjež vamo, možda. Ako mognem, napravio sam ga, ali ako mognem ga staviti ga. I idemo malo u rude. Ako se ne čuje kad uzlazi u stevic ko konj. 18, dobro. Šta ja nemam od ovoga? Dobro. Kap još. Kapa. Mištamo. Dikapa. Eto jej. Što treba napraviti sebi kramp. Gdje su mi? Imam ili drva? Nema. Moram iskapati drva. Kako se to ne da? Volim ja automatska drva kad nismo u modovima. Još malo ću modove. Kad instaliram taj neki program za modove. Eto. Još malo. Recite ako vam je zanimljivo ovo preživljavanje i ako hoćete neke, kako se zove, neke mape, horror mape ili obični horror, na primjer Five Nights at Freddy, tako to. Five Nights at Freddy, Slenderman i tako to. Ako hoćete to, slobodno recite. Smić uve, ja unod kopet. Idemo! What the fuck? Vik. Idemo! Kopet je runik. Wow, kako je molan. On tamo. Fuck. Ja sam se pripao. Bježi kući. Ja sam se pripao ovdje. Da me ne prati. Ovdje sam ako malo kopet. Sad mi pobjegao, dobro jesam.
Ne. Ako hoćete da igram? Neke dinosaure neke ako hoćete da igram, samo recite. Samo recite, da. Dinosaure, ako hoćete, tako. Sada kući. Ako hoće, fuck you, man. Marš. Fuck. Shit. Fuck. Baš morao upesti u rupu. I možda ću početi snimati na kompjuteru one servere. Znači, možda. A možda i neću početi snimati. Jer slab mi je kompjuter, a i ne znam koji bi program. Predložite mi vi koji program za snimanje na kompjuter. Koji je najbolji? Logično. Već najgori. Šta mogu još napraviti sve? Evo ga, još imamo. Ja ću, evo, evo sada ću praviti, počet ću ovdje praviti kuću i vidimo se kada završim kuću, da. Ćao. I ljudima nas izgradio sam ono osnovno, sam ono osnovno izgradio. To još samo stubove. To. Eto ga, to je za ovaj glavni dio gotovo. Sada još okvir gdje će ići prozori, vrata gdje će ići isto. I vidimo se kad završim to.